Da li bi vam zvučalo čudno kada bi vam neko rekao da će se Momir Bulatović založiti u Briselu da vi dobijete donaciju samo ako prvo platite za usluge nevladine organizacije u kojoj rade on i Aleksa Buha? Jedan bivši gradonačelnik u Srbiji najverovatnije nije jedini koji je poverovao. Neko je ubedio Dobrivoja Budimirovića Bidžu da će Evropa dati 5 miliona evra da baš ovde nikne novo postrojenje za preradu otpadnih voda, samo ako Svilajnac uplati prvo izvesnoj nevladinoj organizaciji 400.000 evra. Pukom srećom uplaćena je samo akontacija od 20.000 evra. I ono što je prosto nemoguća misija, mi moramo ovu nevladinu organizaciju da tužimo, znači tamo gde je sedište, to je u Briselu, i zamislite situaciju da opštinski pravobranilac ide na suđenje u Briselu za 20.000 evra, pa i da dobijemo taj slučaj, više će nas koštaju putni troškovi, dobijanje vize i ceo taj proces je i napravljen tako da mi ne očekujemo da ćemo da dobijemo, da nam se vrate ta sredstva. Organizacija zvana Evropska ekspertska grupa tvrdila je da će njeni ugledni stručnjaci, među kojima i bivši savezni premijer i predsjednik Crne Gore Momir Bulatović, kao i Aleksa Buha, bivši ratni šef diplomatije Republike Srpske, lobirati u Briselu da Svilajnac dobije taj novac iz predpristupnih fondova. Dobrivoje Budimirović Bidža se danas nije nalazio u Svilajncu, međutim u telefonskom razgovoru rekao nam je da je njemu, dok je bio predsjednik opštine, Evropska ekspertska grupa delovala kao ozbiljna nevladina organizacija koja je mogla da obezbedi 5 miliona evra iz Brisela. Budimirović kaže da je mnogo drugih opština u Srbiji prihvatilo usluge EEG-a. On priznaje da je možda reč o propalom projektu, ali ne i o korupciji, što je tvrdio i kada mu je isto pitanje postavljeno na Skupštini opštine. Ima još 10 opština koje su, i opština Ćuprije i opština ova, kako se zove, ne, Aranđelovac nije bio sa njim. Možda je, ja za Aranđelovac ne znam, ali znam za ovo, kako se, Apatina. I opština Šid, i opština Sremska Mitrovica. Ima mnogo opština koje već radi i koje su, pa ja bih volio da to budu svi prevaranti u svim tim opštinama, onda je neko ko je bio predsjednik upravnog odbora i ko je bio to, neko je morao da zna. Budimirović kaže i da mu je koordinator Evropske ekspertske grupe Budimir Bulatović kao članove izvršnog odbora te organizacije predstavio neke od najuglednijih domaćih političara, kao i čuvenog košarkaša Vladu Divca, što je Divac odmah demantovao. Petar Gajić, Fox televizija.